काँग्रेसीन फुकार घेऊन इंडिया आघाडी तयार केली, माथे 5 राज्यांचे वेंचणुकेत ती आघाडी गेली खंय असो प्रश्न विजय सरदेसायान केला। विरोधकांची एकजूट गरजेची आशिल्ली जाल्यार ती कित्याक केली ना? काँग्रेसीन हाचेर आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा अशें विजय उलयलो। 4 स्टेटींनी तातूंत जर खंयच्याय पक्षाक दिसता की तांचे एक्सपेक्टेशना प्रमाणे येवंक ना, अपसेट जाला, जाल्यार तांचे भितर आत्मनिरीक्षण करपाची गरज आसा, म्हळ्यार इंट्रोस्पेक्शन। हें बाबा कित्याक जालें? इफ दे फील देर इज एन अपसेट, दॅट्स ऑल आय कॅन से। आय हॅव नॉट वर्कड इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना फॉर दैट, सो आई डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी। आई एम अ रीजनल पार्टी, आई एम नॉट कंसर्न विथ दिस एट ऑल। But if anybody feels that the result is an upset, then they have to take lessons from defeat. I have also lost one election in the past, and from that election I took some lesson. The lesson becomes a stepping stone for success. I think those who feel that the it has gone against their expectations, they should learn from it. So Congress was overconfident. I don't want to say anything about it. I will keep it to this one. I.N.D.I.A अलायन्स म्हणटा तेजो काय इफेक्ट जावंक एक म्हळ्यार इंडिया अलायन्स म्हळ्यार कितें? इंडिया अलायन्स म्हळ्यार अशें जर लोकांक दिसलें की ओपोजिशन युनिटी सगळी इतली इम्पॉर्टंट न्हू, आनी जर ओपोजिशन युनिटी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार ही ओपोजिशन युनिटी इंडिया अलायन्स, वाय डिड दे नॉट फायट द इलेक्शन? दे शुड हॅव फॉट द इलेक्शन इफ ओपोजिशन युनिटी इज इम्पॉर्टंट ना। आय एम नॉट सेइंग वेदर इट इज इम्पॉर्टंट or not. Congress, if they believed that opposition unity was important and they conceptualized this India alliance, then India alliance should have fought those 4 states. They formed the alliance here, but didn't find the election as an alliance. So I don't understand this. No logic, समझा नहीं।